Ngithanda ukulibengelela lonke ngalesi sikhathi ngegama lenkosi yethu Jesu. Sikhangele isifundo esiphathelane lokuthethelela. Asikhothamseni amakhanda sikhuleke, siyakunxusa somandla ngalesi sikhathi nxa sizakuvula ilizwi lakho ukuba sixoxe ngendaba ehluphayo ekhathazayo, indaba yokuthethelela. Sinike ingqondo evulekileyo ukwamukela ilizwi lakho. Abanengi abalaleli baphathiseke abalohlupho lokuthethelela ukuze impilo ziqhubekele phambili. Ngebizo elihle lendodana uJesu siyakhuleka. Amen. Ngijonge engingathi mina zinjongo ezintathu. Okokuqala ukuba ngikhulume labahlukumezwa esingathi i-victim. Okwesibili ngikhulume labenzi bobubi esingathi thina ngama-perpetrators abayibo abonayo. Injongo yesithathu ijonge bobabili. Ngihlose ukuthi umhlukumezwa enelise ukubana aphathiseke, ukubana athethelele, njalo azuze amandla amakhulu okuthethelela, abe lethuba futhi lokuphila impilo ngemva kwesehlakalo. Kanti-ke umenzi wobubi inhloso yikubana yenelise ukubana inqobe imizwa yokungabi nakuzisiza ekubangelwa ngumuzwa wecala, ukuzwa elecala, abe sehluleka ukubana impilo iqhubekele phambili ngesazela salokhu akwenzayo. Kanti-ke bobabili bangase babone ukuthi banecala bobabili, ukuqaphela ukuthi ukuba ngumenziwa kumbe umenzi wobubi kuyindaba yesikhathi kanye nesimo. Namhla ungazibona wonile, kusasa uzibone woniwe. Namhla ungabe ungokhululekileyo, kusasa ube unecala. Ukubana umuntu ulecala wonile is only a matter of time and place. Bese sinanzelela ke sonke ukubana intethelelo yomusa kaNkulunkulu ikhona. Ngakho lokho siqaphele isibopho sethu komunye nomunye uba inkosi izimisele ukuba isithethelele impilo iqhubekele phambili. Now eminye imibuzo esizafisa ubana siyichasise namhlanje ngephathelane lokuthi kambe ingabe intethelelo ikhona yini emhlabeni, ingabe iyenzakala yini. Ingathi ukuthi kambe ngabe abantu bayaxola, kodwa ukuthi kambe abantu bayenelisa ukuxola. Can we forgive? Umuntu ulelungelo yini lokuthethelela kumbe kulilungelo likaThixo? Bese sidinga lokuthi umuntu xola ngaphansi kwayiphi imeko, kumbe sithi thina ukuthethelela lokuvuma kwamaqala kuyekwe kulabo aboneneyo, kungabi yinto exoxwa emphakathini. Abanye njalo badinga ubana baloyise ukuzwisisa ukuthi kambe ngabe kuyadinga yini ukuthi umuntu azisole mandulo amkeliswe intethelelo. Kambe ukuthethelela kuyafana yini lokukhohlwa? Ngingathethelela kodwa ngikhumbule yini?
ngingathethelela onileyo kodwa ngijezise icala lakhe yini? Kambe singahlukanisa yini umahluko phakathi komenzi lesenzo sakhe? Bese sicina ngombuzo othi kambe ngabe amacala ayafanana yini? Ngifisa ukuthi nxa siqhubekayo ndawonye siphendule eminye yale imibuzo. Now, omunye umlobi othile uchaza intethelelo athi kuyikumisa isigwebo, okutsho ukuthi kuyikumisa isikhathi ebekumele ubana siqhubeke silethe isijeziso. uJulia Kristeva omunye wabalobi wakuchasisa ngalindlela othi ukuthethelela kuyikunika umutsho entweni engelasitsho kumbe engelamutsho, giving meaning beyond non-meaning. Ngezinye indlela hlobo zami ukwenza into ibe lomutsho into engelamutsho, making sense of what is non or nonsensical. Now nxa into yenzakala emntwini embi, abantu behluleke ubana bayithathe linto ibe isinto ebakhubazayo enza kube nzima baqhubekele phambili. Abantu bafike ezingeni lapha bangazwisisi khona bese befisa ukuthi bazihlukanise lo muntu mhlawumbe lesenzo sakhe. Abanye bayakhohlwa bakhetha ukuthi bakhohlwe, nti abanye bayangqikilana laye adile laye umuntu abuyisele aluyise ngendlela elimaza kumbe ikhubaze ubudlelwano. Nxa sibuyele esiGrekini ke sidinga ibala elitsho ukuthethelela. Sithola leli bala elithi lona libale lomfutho elithi lona ukuthumela kumbe ukuthi uthumele abantu, esingathi mhlawumbe ukuhlukanisa umhlangano okhona abantu bachayisise, to dismiss a crowd. Bale lisetshenziswa ukuthethelela. Elinye njalo ukuhlakaza amatshe ukwaphosa wafuqelele, casting stones away is forgiving. In other words, hlobo zami, ukuthethelela kuyikwahlukana ukuthi abantu dismiss by numbers, abantu bazihambele, uhlukanisa abantu lamacala abo, hlukane labantu lamacala abo, waphose khatshana, uphose umlando khatshana lawe, ukuyekela ukubamba isizathu esiqinisekileyo ukubana ugwebe bese uvumela ukuthi umuntu ahambe engelalo icala. Now okuthi ukuthi ke lapho ukuthethelela kuthatha umutsho ukuyeka into ihambe, ukuvumela into idlule, ukumisa isigwebo esikhathini obekumele siqhubekele. Now asiyenike lapha sikhangele indlela yokuthethelela. Umbuzo uthi kambe ukuthethelela into yesikhathi kumbe into eyinqubo okumele ithathe isikhathi esilandelayo, ukuthi into yomutsho owodwa an instant kumbe into okumele iqhubeke over a period of time, i-process. Ngikholwa ukuthi kukabili hlobo zami. Ngikholwa ukubana ukuthethelela is instantaneous, into eyenzakala ngesikhathi njengemutsho wesikhathi, ukuthatha isikhathi sokuthi umuntu enze isinqumo ngalowo mzuzu, enze isinqumo sokuthi ngiyaxola. Umuntu sethethelele njengoba umuntu ekwazi ukuthi thatha isinqumo kunjalo. Iqiniso yikuthi abanye bangathatha isikhathi eside, abanye bathatha esifitshane. Kodwa siqala ukubana siguquke sifunde ukuthethelela. Nxa ngase siqalile kumele ubana kube khona amandla okwenza isinqumo, the power of deciding to forgive, ukuthi ngiyaxola namhlanje, uze kube lesikhathi lendawo lapho umuntu axola khona engqondweni enhlizweni, bese kuthi ke konke lokho kunye kwehlakale ngokuya kwezikhathi. Now abasifundisa
nge-cognitive behavior theory bathi ingqondo zethu zilomutsho zilomthelela kumizwa yethu layo futhi belomthelela kuzenzo zethu okuthi ukuthi ingqondo ilendonsela phezulu kokuthi ngizwa njani kanti ke ukuzwa kwami njani kulendonsela kube lomthelela ekutheni ngenzani mind over feelings that influence also the behavior. So owenza umuntu azonde kwesinye isikhathi kayisikho kuphela imizwa ayizwayo kodwa kuyikuthi umutsho bana awulethayo kusenzo esenzakeleyo. Umuntu angakhuluma ibala umuntu abobotheke engazwisisi kodwa ubuso bongaphange ajinge ubuso bunyukubale ngoba sezwisisile. Ingqondo iyona hlobo zami elimalayo ayisiyo imizwa. Umuntu ngeke athi mina ungizwise ubuhlungu hayi kodwa umuntu angathi ngichasise isenzo njengesenzo esenza ngicaphuke ngase ngicaphuka sengicaphukile ngase ngimchaya okuthi ukuthi ngase ngisenza umutsho kusiya ngokuthi ingqondo ichasisa ngayiphi indlela. Na ukuthethelela hlobo sami ngilapho ukuthi ngithi mina akulani lo munye umuntu kodwa kulakho ukutsho ngawe kuyikwekhetha kwakho ukuthi uchazisa njani isenzo kumbe umutsho othe wachiwo kuwe bese ukhetha ukuba uthethelele kumbe ungathetheleli. Umlobo othile uthi amandla okukhetha ayiyona inkululeko enkulu kulayo yonke uThixo ayinika abantu. Elinye indoda okuthiwa nguVictor Frankly wachaza wathi inkululeko yokugcina eyasala siyibambile amandla okukhetha. Abantu bangakuthathela konke kodwa ngeke bakuthathela amandla okukhetha. Umuntu angakuchaya kodwa ukhethe kubobotheka. Umuntu angakuchaya ubuyisele. Umuntu angenza ulutho kodwa ulamandla ukuthi wena ukhethe ukuthi wenza njani. Now okwesibili ngibona ukuthethelela njengeprocess umele ithathe inqubo umele ithathe isikhathi kwedlula nje single occurrence enzakalayo kodwa iprocess eqhubekayo. Indlela yokuphila, indlela yokucabanga umhlaba, indlela yokunakekela abantu, yokunanzelela abantu abaphambanisayo uba bazahlala bekhona. Kuyindlela hlobo zami yokuphila kuyikuvuma ukuthi abantu bayenza amacala bese siphila lakho kube yiyona indlela yokuthethelela. Kuthatha isikhathi lapha kodwa kuyisenzo esenzakala ngesikhathi kodwa kuthathe futhi isikhathi. Lapho nxa isinqumo sesenziwe bese kuthi inqubo iqhubekele phambili yokusila lokuphola ungathatha isikhathi kusiya ngabantu. Abanye bangathatha isikhathi eside kusiya ngesilonda ukuthi sizike ungakanani. Abanye njalo bathatha isikhathi esifitshane kusiya ngemeko abatholakala bekiyo. Kanti abanye kusiya ngokuthi kuphindwa kanengi kangakanani kuthatha isikhathi sokuthi baxole. Ake sikhangeleke amanyathele okuthethelela engathi mina i-process or steps in forgiving. Now ngeke sikuthathe lokhu njenge steps esingazilandela strictly ngendlela engiwatshayo kodwa ngifuna ukuthi ke ngithi suggest this nxa ulohlupho lokuxola ulohlupho lokuthethelela ake ngilethe istep sokuqala engithi mina nxa ngase kwenzakele kodingeka okokuqala ukubana uthi uvumelane unakekele ubuhlungu bakho. Ukuvuma ubuhlungu uthi benzile. Iningi labantu behlule kuba bathethelele ngoba bathatha isikhathi obana baphikise okwenzakaleyo. Abanye bathatha isikhathi babe lokhu besithi hayi akulalutho kanti into iyamudla phakathi. So the first thing into yokuqala is validation of your pain. Ukuvuma ukuqinisa ukuthi ngingene ebuhlungwini ngoniwe. Ukuvuma ukuthi ngilimele ngikhubazekile ngikhubekile kuyinyathela lokuqala. When we admit that something has happened kulapho esiqala khona ukuba sixole. Ndike abanye bangakhetha ukuthi bale ukuthi bavume indlela esingavuma ngayo kwesinye isikhathi kuyikukhulumisana
labanye singabathemba abathi storytelling xoxe ngobuhlungu ongene kibo ngoba kwesinye isikhathi lapho sixoxa kulapho inganekwane yobuhlungu elahlekelwa ngamandla lobuhlungu lodonsi lokulimaza engasiqothula isiqede kulapho nxa sikhuluma endlebeni zalothembekileyo lapho sizwa khona isisinde sobuhlungu sisehla kancane kancane indaba yala lokhu sibancane kancane kugcine lapho sesisuswa ekubeni ngabenziweyo icala sisiba ngabanqobi kumbe laba abanqobe lokho kwenzakele nakwesibili lapho uzananzelela ukuthi kuthatha not ukuthi umuntu aciche nje kodwa kuthatha ukuthi umuntu lanxa ngayekhumbula kodwa akhumbule ngendlela elaphayo hatshi elimazayo ngoba ayikho indlela esusa isisinde somucho kumbe isenzo injongo lapha isikho ukuthi umuntu akhohlwe kodwa injongo ukuthi umuntu aqale kutsha futhi ngokuthi sezwisisa lapha alimale khona na wesibili lapha nxa sikhuluma nge-restoring of our painful narrative ukhuluma ngobuhlungu esidlule kuye kubalisa ubuhlungu bethu siyabe sikhuluma ngabo ubuhlungu sivuma ubana silahlekele kanti-ke sivuma singacithi imbali kodwa siloyisa ubana sigabhele sibe ngale kwayo sivume ukubana besixakekile sesisukile lapho besibharele khona sesisiya phambili nxa ngasixoxa lendaba sithola ibandla labantu abaza babe ngababukeli abasiqakezelayo ukuthi usanganqoba kule indaba ngoba siba lama witnesses asincedisayo ekuxakuleni kungxaki esiphakathi kwazo kuthatha lapho hlobo zami ekubana iba ngumlobi wesenzo esenzakeleyo ungavuma ubana ngumenziwa ongela mucho ukutsho kodwa yiba ngumlobi thatha usiba ube ngosuloba imbali enzakeleyo bese uyinika ke isiphetho esingcono unike umucho ongcono ubese udinga lapha okuhle ongakuqinisa kunameke ogwalweni ongenza ukuthi kulibale bela nxa ngawukhumbula isenzo usikhumbule ngendlela enhle abathi ngesikhiwa are transcending our pain not ignoring ukuphikisa not even rationalizing ukuthi into encane hayi ingawuchaya indiva kodwa sitsho ukuthi mukhulu umutsho wenzakele kukhulu okwenzakeleyo kodwa nginqobile ngiyenelise kuba ngiphutshe kwesinye isikhathi ke yona indlela ethatha licala lesigwebo lobuhlungu lodonsi lwalokho kwenzakele kuyifitezele kuyifuqele khatshana le kuyise khona lekucineni amaphethelweni empilo kulapho singathi thina sikuphosela emgodini wokungazi sivuma ukubana emhlabeni kukhona ubuhlungu bakhona abaziswa ubuhlungu kodwa kulani lathi sisala ubana sizichasise thina ngalokho kusehleleyo bese sithi thina ubuhlungu buvele buhlezi bukhona ngenxa yesono now linanzelele futhi lapho kwenza isenzo singabi lomucho kuwe kwesinye isikhathi kuthatha futhi ukuthi nxa ngasiqhubeke wahamba kikho kokuphela ubuhlungu obhekane labo ukwenza isenzo singabi namsebenzi ukusenza invalidating it ukuthi senzakele wenzela ukuthi abantu babe lakho kunqoba ukuxola hlobo zami kuthatha ukuhlukanisa kuqala umenzi lesenzo sakhe uthatha ukuthethelela lo wenzileyo kodwa siqhubeke sijezise isenzo umunye ngathi mfundisi uyazigwenxa ujezisa njani isenzo kodwa uxolele umenzi ungenzala kwesinye isikhathi sixolile umuntu aqhubeke ayegwetshwa ngalokho akwenzileyo sisitsho ukuthi isenzo simelane laso esigabeni kodwa sihlenge umenzi ngemva kokubana sepikile siphile laye yona indlela kwesinye isikhathi sithethelela kunjalo kodwa nxa ngasivuma silakho ukuthi sikudlulise lokhu angagwetshwa kusiya ngokuvuma so ngifuna lapho ukuthi ngiphendule ukuthi kungenzeka ukuthi sithethelele
kodwa siphinde sigwebe, sithethelele umenzi kodwa sigwebe isenzo sakhe, sihlukanise laso esigabeni ukubana ubudlova bulicala esingeke silamkele. Umuntu uzabhekana lesenzo sakhe ayebikela ubudlova, kodwa ngemva kwesikhathi bese simthatha simbuyise ku community abe ingxenye, simthethelele yena sahlukanisa umenzi lesenzo sakhe. Now ake ngigcineke lapha ngokuthi iziphi indlela zokunqoba nxa sesifisa ukuba siphume phakathi bobunzima lokufuthelana kungathetheleli. Hlola izinsiza zangaphakathi ukuze uzikopishe uqhubekele ube lendlela yokuthi cope with the decisions. Now imbuze nje ukuthi kambe ngangayizolo bekusehlakala isenze sinje, nginqobe njani? Dingisisa ukuthi unqobe njani izolo. How have you coped in the past? Bese uzuza amacebo lendlela lenkambo yokumelana nalokho melane lakho kathesi. Umgomo ayisikho ukubana uphunyuke, kodwa umgomo kuyikuthi wengeza amandla lokugwanya ukuthi umuntu lanxa angayehlelwa isenzo esifana nayo kusasa abe lamandla ukuthi amelane laso. Bathi ukungakubulaliyo kuyakuqinisa. Na okwesibili lapha ngingenza njani ukunqoba ukungathetheleli? Hlola izinsiza zangaphandle zokukopisha. In other words, look for external resources for coping. Now umbuzo ngaba ukuthi ngubani ongakusiza, who can help you cope with this situation? Umuntu kakula muntu oyedwa, sazalwa saba labafowethu, bakhona abantu abangasisiza. Hlobo zami, dinga umuntu othembekileyo ongakhulumisana laye, dinga umuntu ongathi ukhuluma laye akusize. Okwesithathu, explore spiritual resources for coping. Hlola izinsiza zomoya zokukopisha, ukuthi ngezindlela lithini iBhayibheli mayelana ngokuthethelela. Zithembiso bani iBhayibheli lizinika ngendaba yokuthethelela? Kambe ngabe umkhuleko wami unjani, impilo yami yokukhuleka? Ake ngigqibe lapha ngokuthi lona vele lithini iBhayibheli ngokuthethelela. Sifunda incwadi kaMatthew chapter 6 verse 12 ethi sithethelele amacala ethu njengoba sibathethelela abalamacala kithi. Ukuthi ihlobo zami sithethelelwa ngendlela esithethelela ngayo. uThixo bengakathi sithethelele, esazi ubani ukuthethelela unzima. iBhayibheli bisiphinda ithi wokoyo kuwe emhlaba ngenxa yeziphambeko ngoba kumele zenzeke, kodwa wokoyo ngaye zizayo. Ukuthi emhlabeni bakhona abonayo, bakhona abaqalayo, bakhona belemlomo, kasazini ukubana akukho kithi ubana sibaleke. Uyaphuma kule church uye kuliyana, phume kule nhlanganiso uye kuliyana, uzabafica bazakona bakuphambanise. iBhayibheli lithi kasifunde ukuthethelela. Ibisisithi and forgive us our debts, sithethelela amacala ethu. Na uPetro wabuza umbuzo wathi, Nkosi ngixole kangaki? uJesu wathi as long as udinga intethelelo uqhubeka uxola Petro. Uthi 490 times 70 times 7, ukuthi kumele sihlale sithethelela. Ngicina lapha ngalamazwi. iBhayibheli lithi James chapter 5 verse 7, vumani amacala enu komunye komunye, lithethelelane ngikhona liyakusiliswa. Ngilapho ukuthi hlobo zami, ukuthethelela kuyelapha isizwe, ukuthethelela kuyatshintsha umndeni, ukuthethelela kunika impilo. Uba ngani sehlule ukuthethelela singehlule ukuqhubeka phambili. Omnye wathi uba ngingathethelele njengomuntu ozibophileyo, waziphosa waphosa amakhiye, you are your own prisoner. Kungavuma ukuba usangathethelela namhlanje. You can still forgive. You can still forgive usangathethelela ngoba kuyavuma ukuthi uthethelele. Kambe ngabe khona empilweni olohlupho lokumthethelela? Kuyini okukumisa kuba umthethelele? Awufisi namhlanje kuba thatha inyathelo lokuqala lokuthethelela. Ifisa ukubana nxa sigqiba inkonzo lapho khona zinikele zimisele ukuthethelela. Baba uNkulunkulu othandekayo, ngikhuluma kunje abaningi sibophe ifindo, impilo imile lapho yapakwa khona, lapho esalimalela khona, kodwa sinika amandla ukuxakululwa ukuze impilo iqhubeke phambili, siphile njengokutsho kwelizwi lakho. Vumana amacala lithethelelane, khona liyakuthethela, liyakuphiliswa. Siyabonga leli lizwi
qhubeka usilisa ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen.